Ay nanangutana kung pwede ba gyud ni siya nga burabag irosaryo nimo, pwede kay igsuon. So sa mapanalitan, mingon mo nga unang misteryo sa pito ka krus akong ipahinungod para sa kumbana nga unta siya mabag-o Ginoo, usbang yang panglantaw sa kinabuhi or etc. Ikaw bahala. Humani mo wish, mangros kag kapito din basahon na nimo. Pag human ana, mob na pud ka sa ikaduwa, mo na pud ka nga Ginoo ang ikaduwang misteryo sa pito ka krus akong ipahinungod. Kung unsa imong gi-wish anang permero, maura pud imong i-wish sa ikaduwa hangtod moabot ka og ikapito. So effective gyapon na igsuon nga diin kanunay nimong iampo ni kay ngano the more nga magampo ta, the more bitaw maluy ang Ginoo na makita sa Ginoo nga gikinahanglan jud na nato. So dili ta magduwa-duwa, mosalig ta dayon ayaw paghunahuna nga ang Ginoo layo. Hunahuna nga ang Ginoo buhi jud. Buhi ang Ginoo nga the way you pray, i-feel nga naa siya sa imong bitang atubangan sama anang tawo nga nakaihangyo na kay pangayuan. So inaana ang gusto mahitabo sa Ginoo. So inaana igsuon ang pag-ampo. Paabot na pud sa ikatulo, may napud mo nga ikatulo Ginoo nga pag-ampo sa pito ka krus akong ipahinungod mao ni. So inaana igsuon. So ang pag-ampo ani walay limit. Basta importante nga mag-ampo mo sa di pa mo matulog pag mata sa kabuntagon. Dayon nice po nang mag-ampo mo alas 3, alas 6, alas 12. So maayo sad na iampo ana nga mga oras. So ang consider nga morning igsuon nga ampo is gikan sa 12 midnight taman 11 sa morning. Paggabi pod alas 6 taman alas 11 sa gabi. So nara nimo asa ka magampo ni ana, pero mas lamig ito nga inibitag mata nimo magampo ka, then before sad ka matulog magampo ka. So in my part pag moabot na gani alas 6 sa gabi alas 7 magampo na jud ko daan. Ulahan mabisi ko sa cellphone, di na ko kapuyon basta nakaampo na ko kay mang tentasyon pa lang sa gabi tag movie or malingot at paggamit sa cellphone, no? Usay kapoy na. So, usay malimot tag-ampo. So, mas maayo nang mag-ampo tadaan para kung usam nang kabisi nato, at least nakaampo na gyud ta. Then inigmata pod sa buntag, mas nindot pod nga inigmata nimo mag-ampo ka kay aron og mabisi na pud ta sa buluhaton sa panimalay, sa trabaho unsa pa, at least nga nakaampo na sad ta din. Naapod tay giya or guided ta sa Ginoo. Mo nang inaana gyud siya. Mo nang isuon ayaw pagduwa-duwa. Dili ni baka sinati yun nako kung unsa ni kanindot nga pag-ampo. Kani nga pag-ampo gikan ni sa devotion sa Sagrada Familia and gabi. Miraculous prayer jud. Di na maihap sa akong mga kamot kapila na migiluwas sa kalisod, problema, katalagman, disgrasyaan nga pag-ampo. Amen.